дар замони соҳибистиқлолии мамлакат маҳз бо ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нақшаҳои генералии шаҳрсозӣ дар ҳамаи минтақаҳои мамлакат ба шакли зебову муосир ва бо риояи сифати корҳо таҳия ва татбиқ гардид, ки самараи он имрӯз дар ҳамаи минтақаҳои мамлакат мушоҳида карда мешавад. Аз ҷумла шаҳри Душанбе, пойтахти кишвари азизамон, ба куллӣ дигаргун гардида, имрӯз ба яке аз шаҳрҳои пешрафтаву зебои кишварҳои олам мубаддал гардидааст. лоиҳакашон, меъморон ва сохтмончиён кӯшиш доранд, ки иншооти ба талаботи замони муосир мутобиқро таҳия ва татбиқ намоянд. дар вилояти Суғд низ бо такя ба дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иншооти дорои тарҳу намои зебо бунёд гарда истоданд. ҳоло дар вилояти Суғд филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи пажӯҳишгоҳи илмӣ ва лоиҳакашии ҷустуҷӯии Саниосб дар шаҳри Хуҷанд ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бунёдгари Суғдзамин фаъолият дорад, ки дар он мутахассисони соҳибтаҷриба кору фаъолият менамоянд. тӯли солҳои охир маҳз бо истифода аз лоиҳаҳои тартибдодаи мутахассисони варзида дар вилояти Суғд даҳҳо иншооти зебову замонавӣ аз қабили маҷмӯъаҳои тарихӣ, фарҳангию фароғатӣ, иншооти соҳаҳои маорифу тандурустӣ, биноҳои баландошонаи истиқоматӣ бунёд карда шуданд, ки хело ҷолиб мебошанд. имрӯзҳо чиқдре ки ҳамагон медонанд, аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон дар асоси лоиҳаи аз тарафи муассисаи Суғдзамин тартиб дода шуда як муассисаи нав бунёд карда истодем. ин ҳам бошад, муассиса бояд замонавӣ бошад, аз 4 ошона иборат мешавад ва инкишофи кӯдак низ инҷа як бино махсус мешавад, ки инҷа инкишофи кӯдак аст. ният дорем ки муассисаи худро аз рӯи стандартҳои ҷаҳонӣ ва замони муосир бунёд намоем, чаро ки имрӯз тамоми ҷавонон, наврасон бояд аз он донишу маҳорату малакае ки дар ҷаҳони муосир мавҷуд аст бояд бархурдор шаванд ва минбаъд кадрҳои беҳтарин барои тоҷикистони азизро омода кунем, то ки онҳо дар замони муосир он иншоотҳоеро бино кунанд ва он корхонаҳоеро бино кунанд, ки ба ҳадафи чорumi ҷумҳурии Тоҷикистон, ки санъаткунонии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, мувофиқат кунанд. айни замон ба истиқболи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд корҳои созандагиву ободонӣ раванди тоза дошта, бунёди иншоот бо тару намои зебо барои беҳтар намудани сатҳи хизматрасонӣ дар соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва таъмин бо ҷойи кор заминаи воқеъ мегузорад. айни замон дар филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи пажӯҳишгоҳи илмӣ ва лоиҳакашию ҷустуҷӯии Саниосб дар шаҳри Хуҷанд 18 нафар мутахассисони ҷавону соҳибтаҷриба фаъолият доранд, ки маҳсули тахайюли онҳо хело зебо мебошад. меҳмонхонаи суғдиён, аз навсозӣ майдони қасри Арбоб, маркази савдои Амид дар маҳаллаи 13-уми шаҳри Хуҷанд, бинои маъмурии нозироти андоз дар шаҳри Гулистон ва буғчаи бачагонаи рақами 16 дар шаҳри Хуҷанд аз зумраи маҳсули кори лоиҳакашони ин ҷамъият мебошад. айни замон корҳои сохтмонӣ дар бинои таълимии рақами 3-юми донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров ва қалъаи Хуҷанд маҳз дар асоси лоиҳаи тартибдодаи мутахассисони филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи пажӯҳишгоҳи илмӣ ва лоиҳакашию ҷустуҷӯии Саниосб дар шаҳри Хуҷанд пеш меравад. ҳамаи иншоотҳое ки аҳамияти ҷумҳурӣ ва вилоятӣ доранд аз ҷониби аксарият аз ҷониби мутахассисони варзидаи филиали Саниосб иҷро карда шуд. яке аз иншоот ин иншооти аз нав барқароркунии қалъаи Хуҷанд. дар вақти таҳиёи лоиҳа мо онро ба инобат мерем, ки дар куҷо ин иншоот ҷойгир аст, кадом масъалаҳое бояд ки онҷо дар бар гиреду чӣ муаррифӣ кунад вай иншоот. агар назар афканем ба ҳамин иншоот, ин бояд таърихи тамаддуни миллати тоҷикро бояд ки муаррифӣ кунад. лоиҳакашон дар вақти таҳияи лоиҳаҳо пеш аз ҳама макони ҷойгиршавии иншоотро ба назар гирифта, мувофиқ ба он лоиҳаҳоро таҳия ва дар вақти идомаи корҳои сохтмонӣ назорат менамоянд. ба таъкиди мутахассисони соҳа, таваҷҷӯҳи асосӣ дар вақти сохтмон пеш аз ҳама ба сифати оҳану бетони истифода гардида, тарзи арматурбандӣ ва ғайра дода мешавад, то иншооти бунёдшуда солиёни зиёд ба мардум хизмат расонад. талаботҳое ки вобаста ба ҳамин иншоотҳое ки мо аз тарафи мо лоиҳакашон дарҷ гардидааст, дар сохтмон низ ин талаботҳо риоя карда мешавад ва мо ҳамчун назорати муаллифӣ аз болои назорати муаллифӣ мебарем. меъёрҳое ки барои
کارها صفتی بلند کارها اجرا شدنش یا مثال میگوییم که همه طلبات‌های معیاری قاعده ها که جوابگو شدنش یکمش برای ما که در منطقه سیسمیکی قرار داریم نرمه 2208/2018 ساختمان زلزله تاب‌آور را استفاده می‌بریم. در جای ساختمان باشد ما اساساً پیش از هر یک کاری که پیش از بتونگیری میشد یا آرماتور بندی میشد ما نظارت آن رو پیش از زمان کارها نظارت میکنیم. در انشاءات دیگری بنیادگرده در شهر نویای ولایت سوخت سهم کارمندان متخصصان جمعیت دارای مسئولیت محدود بنیادگری سوخت زمین خیلی نظر است میباشد. حالا در این جمعیت 18 نفر متخصصان پرتجربه لایحه‌کشی فعالیت دارند. از جانب کارمندان این جمعیت لایحه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 28 و مؤسسه تحصیلات تا-مکتبی رقم 18 در شهر خوجند تهیه کرده شده است. بناهای مذکور با طرح و نمای زیبا ساخته شدند و دارای صفت بلند میباشند. عین زمان کارهای ساختمانی بناهای 14 آشیانه شهرهای خوجند غفورов، باغچه بچگانه رقم 14 در دهات آبشارانی جماعت دهاتی ددبای خالمت و واقع در ناحیه باباجان غفورov با مرام ادامه دارد. در عین زمان ساختمانچیان و لایحه‌کشان لایحه‌های اجتماعی، اقتصادی، ورزشی، مدنی و خانه‌های استقامتی بلند آشیانه و بسیار آشیانه ساخته و لایحه کشیده تهیه کرده ایستاده‌اند. اساساً لایحه‌کشان در اساس عنصرهای ملی و زمانوی کاربری کرده ایستاده‌اند و در لایحه‌شان محصولات‌های واردات ایجاد کننده محلی را نیز به کار درآورده ایستاده‌ایم که این برای پیشروی ساختمان خیلی موافق می باشد. وقتی که لایحه‌کشان لایحه تهیه می نمایند این لایحه در کمیته معماری و ساختمانی جمهوری تاجیکستان بررسی کرده می شود و آنها فکر و عقیده های خود را پیشنهاد میکنند و در آن اساس بعد تصدیق آن لایحه ها تهیه شده پیشکش کرده می شوند. دیدن انشاءاتی دارای لایحه‌های جالب و عنصرهای ملی معماری طبع کس را خیلی بالیده می‌گرداند. مردم تاجیک از ازل هنرمند و زیبایی آفر هستند. در نقش نگار، کنده‌کاری، کلالگری و دیگر هنرهای مردمی تجربه بای دارند و کوشش می‌کنند که در وقت تهیه لایحه‌ها و انجام کارهای ساختمانی آنها را استفاده نمایند. جمهوری تاجیکستان یکی از کشورهای سیاحی به شمار می‌رود و همه ساله به کشوری از زمان صدها نفر سیاحان خارجی تشریف می‌آورند. البته بنیاد انشاءاتی زیبا و زمانوی برای جلب سیاحان و نگاه آنها به کشوری از زمان تأثیر مثبت می‌رساند.